diribiri edimaze okwegana esaawa omusanvu ogw'amalya g'ekyemisana Kaire Kaifaaka amakobolumi olusoga Abakali Bogere muntu w'abantu nizaale mitambo gyago mugakulembeera Kaire kano abataka abo ku kyalo ekyo Opeta mu igoloza lye Obotete mu district y'e Palisa bagwiremu ekyekanga oluvannyuma lw'okwagana omwana ow'omwaka 8 ow'obughala nga ali kulera ku nnanda omwana ono Akero Betty alese mukaire we mu buliri nga alambaire yajja okwagala baine eyo ku nnanda eye yafunira obuzibu isente bw'ekyalo kino n'omwami Odongo Kokasi ayogereza gaini yakuno wife okwalinga Chad yamukobera ebisingawo Ruke wange iriki chagwiro mu kikangabwa omwana we mwaka gumo n'emyezi 2 omwana we amaina bamuita atya kalengera amayiga no bogayizire omwana yazire ngoma ye ngalambairo obundolo bw'esawa 8 omwana nabo mayizi omwana guyatukira omayizi ere bolongero nanenderi mayizi nigamumira omwana nafa ekyova kyano ikoba abantu abamu kitundu kyange seka okwegendereza n'ekigambo ky'abaana kanga amajjati ano manje abana banaliza abana bono kwabo mu nyanza ngubona bavube b'enyanza kansala akiikirira igoloza lye Obutete kulikikola district n'Onyaiti Justin asabye abazaire okukuuma abaana butiribiri n'erala ababalira inennanda abayitira ina amaizi gano gayizire mu bungi eresa weno amaizi gabitire side je auja enesa amaizi manji agali kuiza tete maitirivu imera mungere nyereyo amaizi agakwaite egombo ali Butete lyona eizo twabaire nkatuzika omukaire Akedi omayo wa Mocho twabaire awe gulo tete tufuna kindu kyatukangire into mwana we mwaka gumo ekitundu ayete wakigezya abantu bona bayirira ine enyanza ageziyeko kulabirira abana tibaleka bano kutambula kujujira ku mayiziga n'amampi eino abana bato omwana yatufuire ku era tuli kwa kumulike sawe eno adibaga abasimire sulo geziyeko kuboneka nti bagabika ku bafune litandikiro kitalo ino era mugandi yagenda kwa bataka b'okumwalo gwe Buchiniya ekyagana Munangera ward era mu Banda Town Council mu district yena Maingo bona bagwire mu ensisi ya Imani oluvana lwa mutaka munaiwe Jackson Masigo emyaka 5 okugwa mu nnanda yafa nga jira okuvuba ono yabaira jira okuvuba empege y'amaani yakuberi atoko yabaire lyamufundika mu nnanda abataka n'abavubi banoniza omulambo okutusa baguzwire awe Samuel abanja yogereza gaini yamoko n'abandi ku bataka bamukobera bino Yakwe Manuel omwaka LC1 chairperson tuna wanetikanga wa chomuntu wafe omutuse obuchunya kati yagude mu maziro kuba ukunona chakula nawe you have to be careful ndura kugikiriza balude kyondeza ababajja balijja kumalo bilwano na abantu bona kikanga wa musada maka aleta abana aleta abakazi bulu mibwene tuli mu wano tuli kubirikiza abakulu nduma omusano wa Jackson omungale yano ebuchunya omusano wefa kulo nacha munyanja anyolera accident yafa mungeri kutamanyiri orese aho kwamunyola kwamuleta mungu mulo so kusaba obuyambo ebuli kawa dalila haya kuja kutunano